goddess no me started spirituality a me do mu asuko no ebe hu me ho ebe hu ne ati me mu na me hu say oye onyame ba oye goddess aha de oti me mu no enu nti na ama ye say naja goddess na ba abeka hwa obi a ye goddess to beside nti na ofra hu goddess. All right, now obi obusa say wadaroma mfie say ne no de aye sunsum sem na so honhom sem. Me started spirituality the ever say barely 4-5 years. Me ran me 5 years more. Boy komo kakra. E kwa ba so. E sha sesen e na utimi hu a utimi ne ahonhom bi enante ye. Me da ase. Bianca safiti me nkwa abremu ni na no me obi a me so adaye. Me so daye nso so a ebem. Me so daye ebem bo ha me so daye na me ma me say kwetwetwe adwaye ho ade chen ya was sorry kwetwetwe adwaye ho na abem say mama me so daye na wo kan sa asem we yo me kai say na me control BC ache way back 2006 or so na me final exam pa enso to den na enso na kwa kam ya hye kromu na ye center na ye control exam no so time na pa ho na me so ketekete be 16 years or so enti me kasa chere enso ni menso ne te. Wow. Sometimes I didn't know that I possess some form of power within me. Because I train so no, I mean so ne team I meet me control my exams. So the way my dream where fit me inquiry na me say. Me kasa train so say on join na me control my exams and piety. And growing up no, I've always known say bibi kese biti me mu but na me ntiase. Na me nim na akwa me nim kwa me fa so ne na communicate. Aha nti me penny for ne my church for kakra me share omo so adopt spirituality no mu suko no. No more church me so befa. You know, it's like I have always known say bibi wo me mu, but connecting to that entity, that divineness no na aka The trend can say the ti emu no so chen de wo wiase no be e kame say ne nipa ye hwehwe abode na wo wiase no e chen de ti emu no. We are looking for a God outside of ourselves. What we don't know or what we should know is that God lives in us. So ukona so okohwe bibia wo sana Christianity aye no Christianity aye say we are worshiping a deity outside of yourself, but rona so oti umu owo umu etu ni nyambe kasa eye umu so obe kasa trabonten a wonim say owo abodie ni nam owo mframa mu owo nua mu owo nsuo mu etu kasa kwa egu mframa mu a nyankopon sa so. Wow, exactly, but deity na kasa de eye umu not otu ewo ye nyame memi nyame. Yeah. Hey, uba no hu ya na say. Me pacha obia ehu ne ho a. Nti hu the true essence a woti umu ni persona a wo ye na ube hu. All right. And the idea was Frida. Ana mama goddess Frida. A dear ena uhu ya uhu say aha we dey me bofo abem. Asasudien ena uhu ye. What I say? The same things, the symbolic things be ben uhu ya. Emon say this is the sign of my angels may try through the process. Me start angelics ne de enoma bebre na mesua. Etu bana me ji nyoma mesua books training ama famua. But starting no science, and even with the science you have to ask for it. Bisa once tro kra say ye bisa ye nhwehwe ye behu ene saa nyoma no. Aha ntu bisa obu ohonoma onim se ni instant bu okọ baabi a eni kwan se okọ. Enso na kasa na kasa twe no ntie no akona bibibo na bi akwa akoto no tinini na I start from that intuitive voice no utie umu ne na o kasa twe no a eho na sha ase free but meditation practices. Meditation is say obe calm your mind, obe quiet yourself, obe find yourself in a very quiet space. No what's na na woni nyame oti umu no enya nkita hodie eno na aya na efa so ma abofo no etimi communicate with you. Channel ne de ye dodo channel la omode communication no eye bebre but step by step. Obu onoma all starting po no bia na sign be order sorry kwa na no maybe abegina ne dan so. Da bia was steady but eventually na maybe abeye die so. Eventually no nya visions afa no wote no hu no wonani so ne sa no man nte step by step.
Okay, I'm here. I'm saying a question. Although no, who on the channel on our channel, but my main flame when you say, Obu wa also about draw a the Illuminati symbol. Na obetinem no a conjure and na evoke when we kill when yana guardian angel na wanya angel be anya maybe on any nanti. Obu also also the ahabani be dware. Udware wi afide na ahya se oda yesumu. Obu also will say true meditation okutena abotan bi mu ne ade ade a okana ntuma obesebesebese na no bi won ensem bi na okana adwene e focus a ena e de eba pe wo de no de na wo ye ya utimi unya me a woni ne nante Papa, the all kind na mayeni ni na miguso nso. Spirituality is not a one-way street. Aside say religion, ya having laid down rules and regulations made by a man. I was say who follow religion and kwana man-made rules and regulations I was say who follow. Spirituality, we don't have laid down rules and regulations for whom semu. Wow, unipa su unyami so otil mu ompe bone mpo enti emfa no ento nche de wo ka say adware adra cleansing meditation incense burning nini na process ni bia maye nini na nso bi but me start no me fa ni say na meditation basics no meditation into meditate ya afi wa be feel within you say uhunhum ni because as you are meditating no afi we hu say wo da yes sa uhu obi kra no wonya uhu say nipa we wonye oni me ho adwen pa obi hu you just know things inner knowing sa to me no psychic gift nipa bebre wo bi but omunim kwan on befa so agru me amana bo omo it may be fan say why meditation na afi wo ko wani mu no obetimi start with haban aha e bedroom e bi kwa ne haban no ndware bedroom e bi bedi bia ko mu e bi be ye moto ye bi betetew ne sanoma no aha nti process uko anim no na wo ye nneoma mo ni na so ye for your own good for your own protection and prosperity e dey first day first at class oh God abba o guardian angel appear unto you was it in a dream or appear once e dey ask no catch you how do you communicate with it first time you know ho chair me ne dey I to say a trance state I say femua da but unyan dag nko deep aha ene no kra no obi aya na onya visions during that trance ni bia nim say enche it doesn't last bia it touch be 5 seconds be 10 seconds na article ebu akwa when you be tear free with dream nim no one say oh okay when I'm usually I'll write it down me travel me journal mo ato me notebook and I say me record the answer na masa akwa akoda it sometimes say your dreams we no so no oba no ya nkasa oyi no tana meka na me ne communicate say mama hu yeah you ask for the sign sometimes you even have to challenge them o challenge ya tana meka mama hu wo hwan pa you hu edi chem and oyi no hu edi chem very quiet no jina me kwan no din me sorry and I'm like oh okay this is she wow the divine yeah so how did she look like was she beautiful yeah very beautiful but shatari you sini nase and I knew guno but man who no saw your brony onye koko really yeah man who no saw your brony but any new guno who be brave no shatari say gown is sini nase bisa church me bare few seconds the last duration between you and your angel no and it's saying time duration no what me check minutes saying the horizon what me check oh chain so we feel so na edim komwa where dem hu need dey bare 5 seconds but usually no bad but now on chain to say dem know what to hear communicating so ba is in you either so be feel say honhom aba me chain aha ube feel wan kasa na wo no ne honhom no communicating dey ube feel say waba yeah tell no bibia no waka wo catch na unim say answers no you are open to the signs definitely answers ne beba nti timi chada mba no betena say mo bon community na ye communication through meditation through your intuition and angels no muni edi nkomo mo all right sometimes timi ti say asofo no bi di abofo na ye adwuma pe wo de no ete say
omo ba omo pedwuma bi se omo maye ana omo de efutu ne bro. Guardian angel ne de ono no or hot as your guide alternate protect o ma on kwobone mu say if you know ko ba bi kwa na bone beto a obe prompt ha mu hu so bone wo kwan so but aside me with regards to me spiritual journey am travel my spiritual path sometimes also say obi be me na ade bi woni ho na e wo say me ka kire na omu yi kire me Emma me catch any pan because okay say na tie na ya bo home pa me kai say guy be say na oye taxi driver bia me ya my friend no be fa me kwa ti daye mu na o catch me so me master say me 600 cedis 6 no so ye no to 70 or 70 master na je car say ya no catch me daye ade che ya no afra me say the master je car eno po me na me friend no say daye a maso afa ne hu no say ya no pe ya ne master je ne car oh enti me ka chen se nyame ama me hu no nyame ba mu anya ka opese me boa enti me ne guy no me bompa ya ma na me ne kasa bia no so de nya hwe nya bo se obenya ka afofo se nyankopon ayi sa de we ya kire me pa me be ka se da ya maso ne ampa wo se ya jo ka de and do 1 month kwa be 3 weeks no be to brand new car the man guy ba me meditate boa no enti na ma me hu se gift no enye for me pe outsiders so say obu ho mo bi ho a metime de boa no okay ye hwa de wa ha say muslim mo amusu guardian angels na se mahu anyame foforo bi no e ya mo ntempi no mo chi ne bible kokokokoko e mo mpai bo no mo yifre he eni na na e chiri bible o eni na bible no say at some point to be quote say enyame asem oh mo believe say e say enyame bi bible no it's the word of god enyame asem only that ye yim it's not accurate. Oh wow. Yes, eno dear it's not accurate but enyame asem nti no utimi quote na de ye wa de afa wow ntimutim base won timi bompaye etimi ye nyoma kitibi ta chire ma ne rituals ni bi wo hono mo kra maybe who you see ahaban so we say fap sounds bi na quote guso rituals ni bi wo hono ma ube use candles ni ade but still a wo hia quotation and sana ade na wo ye no kra farmer. All right. Yeah. Yes, mo musu guardian angels no. Mu believe in time. Mu BBI is by time. So, what is the purpose of time to you when you are calling that guardian angel and I say that God? Patrol, so when you are home and tell me they are very disciplined. No. Discipline. So, I say, share me 6 o'clock. Oh my God. Oh my God. Wow. Oh my God. I can't believe this. This is unbelievable. And guess how? Unbelievable. Tio, natural sem. Kan do boto natural sem. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba, Amansane, Yena Yedimu. Ebusiafo mo hwe Kumawood TV. Wo pese wo hu niam a ekoso osinimu a untimi hwe bia a age Kumawood TV. Say Kanyani board ni abino no your pen oyo o county adupirmai na ku kedeja pocket so be show down adupirma hwe ya more card down be show down I don't know because ade a oye no se minim se ajamenim binzu na de yekeka no ade a mompeso wadaroma yenkudi pese ehumusu ene kwan fa so ebe ben mu ama ya temose yetimi mu anante e wo mo kwan so nemu mu no yemfa ya no faafa we no emfa nemu ho nkomo na yen kan trontom so nti be kan book bi o say
the gods are not to be blamed. your gods are not to be blamed. Yeah, because ye nyoma bi e de hye wo mo abra mo nya because anyame mu ntwantro de ye no e na twantro ye de eto so enu ti na ye de mami aba se onu so bete yase ana se wo na mo so enni anyame ni mu bi no enso be nya eye adusua afiri wo mu no mami Papa se de na wo ka no no wanu gu asem so but me pese me hu say yetatete say eye abofo na say guardian angel bi no enom kuta ataban omu wa ataban say de na a Christopher no bi no ka say ohu abofo bi na ataban bebrebe bi mi de ensia bi mi de enso wo de na wo hia no o me hu say bibini okuta ataban ana okuta de en me pacho da bi oni wings only wings spirit bia me hu ne bia ni ho no mo wings so pesa hu na or yi ne ho edi kire wa obeba te say wa obeba te say wa nya ade bi obehu ne hu na nya ade a ebebo hu obeba te say wa ade wa nkasa wani beje wa ope omo steady hu de wo hu a wani beje na ode aba abekiro sa wo wani je ade tuntum be ma tuntum o osi brane se me on se me be ma tu se me ye brane kese so okay sabe men mo nya fo pa sa ntina ono ba brane sa no I see they say bi mu ban so mu ban in the form of animal enyame ni mu bi ba bi se okra ekraman okodie jata edi bo hu se bo hu penales wa bodam oh that be entesa sometimes beings no spiritual beings ni be fa emwemu ebe deliver o messages e bit to say hawk cry abo ben akroma yes hawks ne dove ne certain species of the birds no usually they are happiness of good messages from the universe to say be a hawks ne doves taba wonchen a you just know so universe no na dey your mapa we here bro but ni na no message e wo mu no dey e personal message e wo mu no dey personal and one bi mo so mo so kita low vibration bit say scorpions ne sa anoma no mo feel mo we low vibration crant mo no hu pe no say negative energies were around no ne bia obe cleanse ana obe smoju ni sa anoma no yesi anse no be hu guardian angels no na ohote kwame so na hote ya utimi ben guardian angel honhom ankasa no honte a onte honhom nka honte a onte ne honhom no onyi ne ho adi ntro honhom ne honhom nante obi oye pure spiritual person bia onpe bone onpe basabasa kra yeah o just say be omo akokwasa fo bi omo no omo de ye nkofo clever bully ni ade but so ye pure spiritualist fa hu so ye basabasa da time bia quiet odinile mu no oye ne nneoma enti no patrona question no crampo ye ese won a omo ye sunsum adwuma no ese abofo aben omo no ba ansa na abofo be ba ese de se wotew ho enti obi ye ka so obi ate ne ho a anything simply a spiritual cleansing say ye ti we me be medware na mba ye nso so be udware na ba ye eso obi adware enso ohun ni bofo da me medware bofo ba me so no e friend na biba oh serious ebi baba ye no no she mini skirt ono she loafer shoe down shoe eno debi loafer shoe na wato awene kakra ena agude kakra egunu ba mehwe na me hunu nanim pi nanim hyren oh ebi ba oh nice beautiful lady I'm telling you the fact oh mama I don't mean before ba me me guardian angel ba me wo free ebi ba yi na ebesuru so oh no the na friend say me to me money dey but omon perfect was all hote say nipa ye kobeni na no obia ne spirit ai etinimu obia ne de edi na chime man start spiritual journey and start spirituality ya na nka me kwa menim say nipa ye nam obi ho no mo kra oye obi ho wa ye scorpion eye mani be pie ye no na ma me hu no ma obi timi ba me ho ofie obekọ na ade bia we hu wo na chi wo daye mo no na enye kra but on a normal day no nipa no ni di nkomo didi kra ne ade o but enye nyame na be bie wani amu hu say afa ne ho a abia obeda wo ho so ana wo so be ma mpa ibo mo aye din a enti fan se be ma
Akakofa bema me ne me boyfriend no ono so oba foforo bi wo ho no mo ono so ne ne da oba no so was spirit oba kro no so boy no so was spirit enti ye bese sa abro sa enti say ba ne say ubete wo ho no de cleansing no to me using haban to me used to say oils anointing oil you bought just no olive no to me you see the cleansing Florida water your best aside herbs no so to me the smudging haban now so to me shibi e de puno wo dem e puno ni na atel ho e raise vibration sa nyoma we ye nyoma honhom bone ne low entities no mo mpe en haban ne Florida water ne incense ne ade no omo ye negative energies no mo mpe at the time bia wo ben wa wo vibration no high time bia ben wa energy no on point enti negative energy be cramba ho and there is a saying say like attract like tit senior time bia wo do incense ne ade wo small juice space no e ho ye clean ti de tie bia good energies nko a e na be ba on chen abofo no so ahonhom no wo say o huti na opewase mo ba kofa foforo asade na be kan sa na mo tie say de fin so so adokro bia fin nko a na be kone ho o huti a omo ampo na pe wo ho omo na be ba on chen be pe wadanfo onyini say abofo mobile o nyina no enu an spiritual marriage no because ene emanfo bu wo mo so mu hu nipa be dese bi no obepsim no obepsim ni wie nso no agya na wo ko ntua ne ka onyini say sa de tie ena wo so mu di si o say mo hu abofo bi enti yesu no ono ne ma me Mary e spiritual marriage na de wo na say e de na de wo o say yesu ne ma me Mary e spiritual marriage say bible so ni papa according to bible nche say honkonkron enti no yes honhom no e de spirit right yes enti spiritual marriage well meaning we are about to know and until wo gbawura yes I hinta say me person me hu nti wo no to knowledge no wo share awom no say e de ade spiritual marriage ne de wo ho but enya honhom bia one ne nante na ye honhom aware so usually no wa wo mission ona sa asofofo bebre ni na akra o ma honhom wale omo asofofo bebre was spiritual marriage asofo no wo share be asofo do say na o ze usually wo mission maybe o mission no na me de sofo na ye emfato ho no wa o mission no be church no wa boa nipa no wa gi nipa free omo nso hwemu no honhom ne wo kwa apam how ono enya apam say bia ono de omo no be de ne san nyoma ne de ye evil eno de I don't side with it but apam ne say obeboa ono wo kwa na say bible mu nyame no one Israel for apam enti sa pepepe no sa no yenye example yen hwa de wa say esi ehun se woni the goddess enenam ayoba ohone bebam kakra say nsuo say dua say dotie say mframa goddess ne one nante ne beba wo kakra na okofre another god and a goddess ni bia bro oba ya hu structure no hwe ususo animonyam ne etunyam nyame ehira oba so no kokotea bi say pa no likely taste won obi wo say we taste so ho wo hwe nwom egu anim ene nyame ehira wo nwom bi mu no so ho no waka goddess menu aba odo se nke be so awrai nanso minyana ka meprim no kakra wo hye bibi sa ma omo no sa ahonhom ntesa debi ena ono no aba no beboa wo sa ohu tenkoa dia wonim se wo ye wo energy ho adwuma onle se obi a wonye no energy ho adwuma o spa wo dra wo ho o meditate wo ankasa wo kra na etum no nim ni a wo ye nko ade ahonhom bia ni ho ba be take advantage of you usually o ma ahonhom no ni o mo de da se o mo lives no they don't know who they are onim nipa o ye tina ahonhom ne ba no a be take advantage of unim de o ye ahonhom take advantage of you da e pasa na onyame na etum ne no da anasa ohom bi ene ba ma onyame ni free mu say spiritual marriage no ahonhom ne na eba onyame na bi honhom foforo okay ono edwamanfo hey and edwamanfo it depend obu ono mo spiritual marriage so omba ne mbeda oba be church no oba be boa no okay ba be church no kwan obefa so aye ne nyoma adwuma ne sa nyoma no bida say Frida the goddess Frida na ye ne twetwe nkomo about how no nyoma kwan ofa so a onya
ɛyɛ enyame otini mu a na oto mo ne ohu omo no mo kasa na asa enyame no ebo omo ewo makwan so na emum no yetwa ho na ye ne mame adusa e de komakoto abi ni asa ba fi Famous Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Ejusa herbal mixture. Any Ejusa herbal capsules. And no who dread there. You could debrail. Unsa dawo complain with sisini kokoa. Epe ajiwakade. Ejusa herbal mixture. Any Ejusa herbal capsules. And no who drag a sepan and ne. You could debrail. Wunim. A yama mani mema. Ejusa herbal mixture. And you Ejusa herbal capsules. And your koko ni sisiyari drug a sepa. Ejusa herbal mixture. Any Ejusa herbal capsules. Mr. Snassi. Number 7. Ejusa herbal mixture. Any Ejusa herbal capsules. Emma memme jina brand. Na eyeme. Ah! Na Ejusa ya wase se me brabo we. Sudi, me bi komo me mama adwoamoa. Hey! What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kona kwaju. na me ko hu mame adusa o se me nka nkyero se ɛyɛ se bi ni pedua no se ho atechema ana se ho mfawa bomodi aso bi ma ɛyɛ mame adusa duro ni bi abɛn be kyerɛ se any disease ana se yare bia se bi how no ɛfa wo ni pedua no we nya susum se wo ni pedua no bomodi aso be hu mame adusa o we going filling station o we macro no ho no butudu ni juma from Monday to Friday ubenya no from 8 to 5 p.m. Saturdays from 8 to 3 p.m. no upon. Mami adusa se menkanjo say malaria, whispering, and I say pulse na hawa. But more than answer when you be any better. Friend 0500-110-115 0500-110-115. Or say adusa ni was my dance ni. One of the dance no. Enam aduro no. The way I know she, I know nam. Odi nubrano ne aban ne enuani ehini no odi ahye amana adupama wo no nti bomode ano no ekohu no the number is 0500-110-115 na me kwa etimatim maase enye dro asase asase we na nkrata bibia intact we nye safi no ne sof ebedi no sofo we nye se one oya ahemfo no betwema so asofo so de mu ye no na me ya no se timi kan tu asofo yi ya no ntimi count we asase ya dawa nkrata no bibia intact bibi otoya na usufie odi na tedisi zo ana wo pagya si wo we ewati metima ase selu wa fofo onedofo fofo obi opa bi dia petrol ananse odi ye hotel ananse odi ye hostel adiama students na and what we di free 0242361305 0242361305 offer us a number here abajoso and offer me ku Facebook crowd 0244840108 meso so me kwandete no so nya asase di utiato wi asa de efe de ede ene se obenya ba bi odi utibeto a asomdwe ebeba aha goddess reader e wa ase ene ne twetwe nkomo efa eye hawa obenya enimdie nyansa ewo honhom no sunsumsemu kwanya fa so a obede ho because abo ade aka kire o se de tie mu no eso chen de wo wiase no although say de wo wiase no connect ma ye ade etie mu no but so ti de tie mu na abode wo wiase no mu nyina so no etie u eno ana ma me se wo de wo hu ne de e kwan fa so hu ne de no eno wo kire ye na wo so de bia to kododwem nanso wo du to kododwem a obefa kwan na wo so na mu nkaka wo so be hu se wo so ye nyame emu kuto ni bia obetimi anante wo ya asitene mu no enti kame ho na yenkusu a yebobo ne kakakra dwumadi obenya no ye the goddess frida gh o YouTube saa so no benya no ye Esponti TV wa wanya bi ahwe no okọ ye YouTube anya abotre YouTube wo no obo goddess gh goddess frida gh TV obenya no ho na onya no so a bomode so be subscribe nimde obi a no tie bi ne fo bo bra wate saa so dwumadi so benya no ye Esponti TV okọ gogo a no bo Esponti TV oboshemu a yedwumade bia yeyi bia do benya no wa subscribe no wa like na wo do wadwe nkyira to ade ye na enye no ka
ebetu ye honfo saa so na ye so ye wo de na ye futu ma nso a na so waka na wa share ma fofora omo so ebenye bi ahwe ya me say goddess Frida ho ye na twetwe nkomo oba esi ehun se one ye wo guardian angel ene enante ofri nsuom ofri nuem ofri dotiem ana emfremem na mre ne brebe na udishia no na mukasa acho me de ne de oye marine being marine ofri nsuom marine being patran oye marine being ofri nsuom wow eno na me connect with more me connect with nsuo no more a chain other elements ni na enti me de ne do oye marines ete basa na usenso ne si udem ana akopo ana akọ nsuo how do you connect with it water is life enti nsuo de sometimes me wo fear me sensuo na de wo say me ye no maye say bi say bi o divination bi o say mpaye bi na wo say me boa sometimes cry me de meditate say me tu kwan na bibi wo manima me sasi manima meditate a say bibi wo manima e kire me ma me hu aside that no so uko nature mu te say ukotena nsuo hu a eno so timi connect more eno kwa ye perfect wow so be ko nature mu wo be ben nature no more no I see na what are amount say na wo ka cleansing wan kasa uni obi o na neti a wo be pem onwemwere e be san so a itimi ma wo cleansing a wo kan e be mu yi cleansing ne de Bible cry church say ohini David na ofa ma bebre mpenafo bebre but owie ya na wakofa adwra na wadwra ne ho na wasa kodina ne nyankopon anim ne nakasa ente ya adwra no senyame aye ne say ema ho fi ema ho te ente say ne mpenafo say de yo ente na asofofo no so mo ye ma asempa but time ya they are on point obewie akofa adwra na ode adwra ne ho na ne ho ate na wasa akoye de ho ye profi wo hwe enti wo no wo hyeda apefo da water na say dwara no wa hye ne nsuo jelika ma enti no so gbawuro samna ne say ya shibi ne edo psim ho na tempo no gbawuro bata so I see hey ndabofo no mu ehu ese oprim nyoma and yes omunim say san nyoma we no mu ni na wo ho nti na nyankopon so waye herbs na yetimi de cleanse ye ho no of any negative energy bi a enya wodia de fru obi wakwa bi enya wodia na oni na ko have that intercourse nti na ne energy na be attached to your energetic field nti moment a ube you see all these herbs ne cleansing formulas no ete ho tina me de David ya ne ye mfato ho trel sanete all right before say me call I am my friend for no no mo so do mo adwen kira ba no yen hwa de the negative and the positive in your guardian angels no wo no wawrem papa ene bone be na o wahunu ne de be pa ma woni giye ne de be pa ma wonu se ne de mahumi guardian angel ba manu mi ho se me no mo nate the best thing that has ever happened to me is say me start spirituality me ya honsem me connected to a home guardian angels and Yamenomnisan is the best thing. I have never regretted anything. So I have never then I say adibi besi ani e yatro na wan kase wan hu enya sofo bi na ebe fro say me hu say yo wa no wan hu wa ade o ntu nim say ade na okra yatro na ye no kra then na efe say wo ko ba bi asem wo wanim na wan hu say ba bi a me koye mmoa me wadanfo bi ni wo ho adwenpa na wankase ye yi atro say wadanfo bi ni wo ho adwenpa adwuma bi opportunities bi ba yetimi yi tro ni atro no ma be ye kwa be grab that opportunity in them. See, I have never regretted embarking on this journey. wow, It's all beautiful idea. At some point no spiritual awakening idea o start to say o awaken o soul na confusion kakra won because you sense your normal be religious conditions, societal conditions, limiting beliefs necessarily humanity afena no my church through the you are unlearning some of these things and you are learning different things as well and see about na confusion kakra eh you catch me say wow sorry you na then you see em fra abofo na then ahankwa de be ra you see etimi ebo mpa ye kire abofo and see sometimes confusion wo but you confusion aspect nso so free ho no mo a o start spirituality gidigidi pa attacks ba so and there conk attacks bow so spiritual attacks any
Yeah, the better house. We dream more near tata even physical. Sometimes it may manifest it, but oh, to me, no angels, no born hobaya. We are safe. Wow. Yeah. Ha. Abusua say what say e goddess Frida enka. O chere say mra of fa so a o hia abofo no mo enye easy but so splendid. Said o ne bofo benam no o die so boni kra bisi a o mo ka kire no. Itwasa obia na ne bofo enante. Abusua also fa ne sen. Obetima badwumadi ma bra of 0205 500 215 0205 500 215 and 0244 840108. Also bit my badwumadi so na de kire wadwen de also ka to so ana de opese also ka efa eye goddess Frida ha no so no. Also obe wa say obe yi wa no. Aha. Goddess obi anya ma idea. Entwa de wa ha say. Wo hia enipa bi a na ne bad energy na say ne ho me kura no eye bone but ultimate stand in terms of sex, in terms of friendship, in terms of say one ni ko baby. Me the moment I me who baby afa ho no metwe me ho. How? Hello. Jinaso. Hello. Hello. Good evening, mommy. Udini baby okasa free. In terms of Wantime nyina so. Me the moment I me who say obi nkita honhom pa oni me ho adwempa no. My pen baby at na cry. Say I down for say a relationship so I am pena cry we will cut it off. Yeah, I'll cut you out of my life. You don't carry good energy. Why should I keep you in my life? Wow. Yeah. It is obi wa setene mu na say bi wo so hia bema. I advise them person o de mani pa o. Na bema na jani mu a. E ma no o say ha no. Ba twa so na me kofa free anyway. Hello, Pacho Udini baby okasa free. Ayo kuma wo TV. Pacho ni George na make say free Afranchi. Afranchi George na mane nko. Pacho me tia prophet. Say this prophet say. Akwana se me fa so me hu me guardian. Oh, okay. I say kwamba so be fa. Pacho o wa say obeyi wa no why? Wadaroma. Ntia na o de atoso no bi so e de ne dia betwam. 0205 500215 0205 500215. George na say kwamba so no be hu ni guardian angel. George na dedication o. Obo onu mo be kan say enso so onye ready. Mate. Hello? Pacho Udini baby okasa free. So good evening. Open good evening, say. Yeah, yes, I'm about to make a safety talk. Okay, Mr. B, Pacho, Yanko. Good evening. Yes, I'm about to make a safety talk. Entio hon kasa. Yes, I'm about to make a safety talk. Person is this madam and kasa. What can I say? You be a mechanic. For the first time I'm going to me die and we said we are many things in my now I'm a person me bumper is I'm Silicania I financially who start and me Libyan now I'm a person who can start as a alien intention Abeku mental kasa no sisu biem o se wo ye den me say me be a bangare the first time I'm going to me die and I said we are to kill me Nkini njema ho meka nchini da nchini ha se million dollars and epitu anu me bompa bia mu sa kania ehia nani epitu anu me hu sa kania na ehia ni bia na me person tell how say with your meditation Mate o chere obesu nda bi ohun samena bi samena na afedi ohun samena ni bi to pese ohun de ekoso na setrem the guardian angel is something has been appearing to you in your dreams over and over and over again. What's a honor? When you say catch us, sorry, no correct. Say, who was watching so when you're boafo, but I'm for a last call. Hello? Hello? Open you didn't be a free. So who buffo? Mate, I see. Church kwan or no fast so tia or church kwan fast or say easy e be a meditation e be so or dra no ho aha hello yes sir Good evening be patrol
o Kumawo TV so obetimi akasa wadarema mehwe TV no na omo ye nkyerɛkyerɛ bi na nka me busa ho asɛm kakra beba cho wo so de opeso busa bia no ye kra do so iti me wo so hello opanyi wakasa ukasa wasa tie o ho wo so tie me de na wo fa twe frɛ wa ye o TV no na de ye ka no so beti bie minua bi say oda sunsun bi ne da no den obe ya fa ho but if fato so obe church why I only me last call then the oye die ma frɛ for kra I don't know oba toti ya dodo na no epeso mu hu nyame eti omumu no mu busa se kwa be so mu hu omu nyame a omu ti omumu dedication no obo ho be kan so na oni sa time no cry ba ko yetu akyede ema eye wa ho so you have to be dedicated because who so you're dedicated cry ma you have to be dedicated and it starts from somewhere obianu so obi so aso da ya fe de da ya na tekono enti na atekono senko otu anamo anka da ya no bekoso ehu de to aso bi anka beba ama na ehu but atekono wantu ho anamo enti o mehu se ehu hia ye de ade e kire o se ehu hia enti wo nya ho ready ase by dedication tinipa no basics na meditation so betimi atena se asem bia ewo mu bia bisa answers ni na awo mu o enu book bia mu book ni ye obi abra wabo account na o book ni but also so dear no also so experience no you have to experience it for your own self enti bisa ho me ye hwan who am I de enti kwa na me kwa me wa asase wesu honhom be na one me na to me be na ka me ho owo ho no man pa onda ne ho adi nkyerem and meditation kakra na nyai bone no do bone ben sa ade bi egu nipa ho fi bia ye bone sao ade bi egu nipa ho fi bia nto twetwetwe ho free fi ni nyoma nketenkete na afei o ma dra herbs dear your best oh herbs dear obi ka say obi the last person here am so o can be say spiritual marriage only say first thing I recommend am na herbs on starting free ho obi obuso say ahaban ben ya ahaban bi ti say wi ahaban ana onim ahaban wi spiritual marriage oh obetimi aka to say sunsumasa emme adra bi adra nyenya obetimi de yi sa ball a round one your friend is saying din be around me re ye fini din obetimi de no aka ho obetimi de ahye soap obetimi nso so aposa wo nsuom e de adware for 7 days but nini na no on sorry nkɔhwɛ achi ebu ho no ma na honhom no ne dan e wo so ɔhwehwɛ no no wɔyɛ na ka de ma no na nipa no honhom no pɛ ne baby tina no no nso anya na hoto ti obu ho no ma wo be ye obedai for some time but wo dai adware na no asa baby enti wo so pad ko na chi na achiwade bi o omo de aka no ebu on so yetimi ne honhom no eka e ma ne boa eni obeba no abeye de oye na but odi insurance obebro ti eni epe wu nipa no pese o no obededa na oboa wa fine ye won no ma spiritualist o me ye san no ma no sanyo wo nyina wo kire wo YouTube account nipa choda bi o I don't know kire wo YouTube account na embo amanfo they say they must start so nkane no na me say nipa no omunye too open minded for this type of knowledge but I say there me ba ha say nkofo from me say people are open oh ye pese ye hu ye de enti say me so me start ya church nkakra so all right now obi so be hu obeso ofisa adwom ya mana na kakra metimi aye no de metimi aye bo onso a me won paninfo a say ade ne kire me so a metimi de na ma me panin bi no nso aboa no. Oh, okay. And two was spiritual gurus who are more told you. More teachers, one penny for pounds. Sir, yes, a moment to Mukrant to call heavens, no more than Poise any other day. Oh, what's some other? May call underworld that. Mako different browns. I mean, say this is not earth, but and only there, and kind of Rebecca say heaven, no, but it's not heaven either. It's so beautiful, but it's not heaven either. Sir, and there are home not in Befound, who could be called Trewa dear, Walko Suya dear.
mo ko mo dine ne te say mo wi nipa nam ana moja na yes mo ha mo no pe moja nti na me busa sa mo ni di ene say mo ye fasting yenkodi do mostly ya de tre so wo be fa do ko different world ya de na wo ko tro de wan so be boa na boa foforo twagene ni kire me ma 3 minutes twagene ebi say mokwa oho no ekomu nemu eye ebomu ehusie bi na mu hwehwe tidin konkora mu timi hia mu maame ne mu nananom bi oho na mo pie oho no agudie diamond to be a mama yehu se ne sesie obia ne se ne onya ne experience so ntina time o pewodie se ne sitie me de no se omo de me ko different world a wan kasa no asa o spirale say uye bi say e wo wie mu uko say no aba say uko say no aba say you just know that you are not here uni number bi but efe e wiem clouds now kan no wo mu a beautiful experience no the person has to experience for himself I can't yeah me just say enkomodie no ntimi mfa ere ensi ase da be no benya papa weekend over weekend de me ntimi ma nampa next week okay aha and person no we see na next week in to aso into last word odima etifo and say football be odima etifo football kakra me wono enam say ye kwaye ni na ye nim say population no dodo na ye Christians ti religion e didi etia sometimes ye dey akomani na dey trent so obi kan san fofokra outside of what our pastors have told us I nim say nipa na ye bone oye beifo oye bosom oye Lucifer no we have to be open minded nipa ye mie ya adwene mu ni ensua because Bible is not accurate nim de bebre na etwa ye ho ahia e wo se nipa sua enti wo de wo ti bia bia wa adwene be open minded enough so obesua no ma bebre aka de unim dada no eno nko na metimi meda say mami wo betime hia no ye YouTube the Goddess GH ye YouTube Frida Goddess GH and also Goddess Frida GH obehu no nim die bebrebe a waye egu ono okwa no subscribe no mo follow no tie saa nso na obenya esubontin TV wo YouTube enso nya yo ho nso a nim die bebrebe enso ho aha na mede dwumade ni AC mede dwu AC na me kota no so akosua wota no so despite was a Kesben efie ho no aha ho na wo na me ko Wood Village nso a Jadom papa ono yere bebia mo bia no boade on hira mo no nto mo nkwa enso emu bebrebe eni pi mede besia chief producer any famous ene on the Frida Goddess GH eba ha ma hu say Ewiase no also wonante wo wa wonyame mu enipa bia also wonyame na wonyame da wonin behia mpudumpu ma me no aka kire say omu ye principle nyame bia wo amane ne amamre bia ono wede enante me ku Facebook nten me so me kwahwe me nyame wo so kwahwe onyame ni nante wo ye ekuru bia so enyame dim aha na me do besie ahwefo ne etifo meche obibia medrane osofo Dr. Pia me no kasafa eni ho eni a afra eni a ehunade eni etesi so yakopa drum osofo Dr. Pia me na me ye eni ho adwuma Ghana ha nyina ope doctor oye eni ho adwuma na ye